Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kumsiban taban penklanya ka laway ki kon samla haki babon ki liang ka Thomas Jones Synod College haka arpau tereg yang araja arpun reu kala penlong ya ka jingalang yamir jimut ka tip kom ka Empowering Tomorrow Avenue Towards Excellence. Haka ni kasngi lawan banyasim bentara basnya bahalang dhar usembut menteri rangba ka jela kumukong san haringkat ka jia don lang uba Okto Mewat Lamin MDC Shusi ka Jainti Hills Autonomous District Council kumusembut kong san ki samla puli ki long kemi long kpa lam kinohikai bat ki dekhot ka governing body jong ka college. Haba ajing kran haka ni kasngi ubasnya bahalang dhar ulaong udap da ka jing kemen ban yo sam jing mut lang haka be day bat ka phang na ka benta ban penklanya ka lawai ki khon samla ba watla day ka jing lang ka barit ru hendrai ka badon jing mut bah. Ulaong ba ka sarkar ru ka persang ban le bah kat bala la ka jing day bat ki jing tai jing sna na lor ka jing kersan pisa ya ki school ki college. One of the new program council guests we thought invited to Thomas Jones College have talk subject younger Empowering Tomorrow. Amedik tinyong ima. Ko kamo no penmet penpahapon klan tak lawai. Te yi ko man ka program warap khen tang man ko meaningful bah dua ta ta. Tamang la first time of its kind. Nga ha. Ma matiu han ni program teman. Para yebon nang miat bah ne ba wa waro ai kini man emi ga intention. Ne ba wa the bon challenges ko face ha education system. Kam tam di apply bi untuk school level, college level, in a government ho, the na government level the perchang le bah tak biyo la kam tam maximum ha education department in term of infrastructure. How support of financial assistance le in different colleges, in different school. The name and quite jam kenja getting together, bagi bagi pai kena school yong, hajing yo jinga yo ni governing body member dan Saint Thomas Jones. Subhaman, what we share the ideas and thoughts. Wakamon, we improve the education system. Point number 1. You is scared at what talk you be kamong kam tam kerja tiang na bon pri bagi power luna. Hani open line school kon mau berapa open line right? Kita face excellence koi. The waro ikam long buruman buru jo kwa I study wabha right? And the bon seni MPli gua start tip dunai galak uti por porap galak uti dalam nomu interest ku study jadi kita subjek yang kita ini so kemen memang ini program yo share gini views and comments ini ideas and thought wah kris kiadi MK memang bagi palu interaktif ten kena waktu bi hawan urkom go ugai connect in the right direction di wo coordinate lang ke college level dan ini kita topik kelam ini wah em bentar mau bi college em problem kali ni ba kena bon ni ba em kam di classroom additional classroom te por kwa create additional section duna gino hikai rakhi gino hikai involve ko expenditure salary te kani man ya share ni woto wa ni bentar improve ki connectivity yongi for future yonki em kam no kre lang wa stress ki subject em kam kre lang ke be pa college em kawan ke tukani ko to wi pan baik kam tam ke school fees la man to wi adjust lang im how yen ke dia tu lang ke to yusuk ba it's a very good atmosphere today waro ke bagi pa la appreciate bagi kete te han ha ok ke lagi college ki pli ka mongi la to progress ke school fees ni ba di usah tu lang to school ma di um afford ke bagi pa and that is the beautiful discussion today we had in the meeting. The kajimut yang gani sang top empowering tomorrow mo warok jadi sang top li kuda man by man palu ni wakamonu uya uti koni into the right direction, into the positive direction. Wakamonu gaji yung chimkia ga schooling life yoki the ko ai logi no hikai bo sim do no hikai ko man well educated and qualified teachers, professor, lecturer. The you man Thomas Jones hayu yung ato na do man MLA do ajar pra Kawini college man improve man ki ports ki por. Ko the side bon ki klor na ni college. Long bi engineer, long bi doctor, long bi professor he bon ba. Ti use ke college man improve. Saving le man emi ga mon dom go pa is go men le from time to time. Te do ira bin sarkar le. Teman kete to nang ka mon ni ga wi to stress usama ba ini ira bi infrastructure.
Warkam juk kami additional kerana betul waksa di Gunung Hikai. Tegawik auditorium tegata is under process or under examination. Tenageling sorka rupa iwan wi hirap yu percang hirap. Wi college kud emru ahjar tamu dikenal. And it helps us a lot. Na lor redap ke nong ba. Sekali wi go orang mana kemana pok jangan hilsi. Hawa emi chongpung katu ani emi po umnare bandai kini deman go sentar di distrik Urawi. Tilang sorkar em jingud promote support di aplikat bio lah kalau bel go. Tete ada umid uji kelam lu bai pani sama pa pilo sport lang hewan wan yang kampana yo ku college mak ini mak kita tak ini. Kami isu yang kata kata ini. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.